Hello everyone. Tem ta kena kapor. Kwa ban hikaya pi kajing rai kumno pa pintem jing rai sa na ugi i. Hakini kisini balal deb ngala hikaya pi ban kumno pa pintem jing rai ha kiki ki basuk ha kata kare ugi ji ba ugi di no. Tem ta kena ka klip matpat. Kwa ban hikaya pi kajing rai lane kumno pa pintem ku kino kita kirau jong uki i tengah ekwa banika pi uki i ke mentas ni aku banika pi uki i teki kita kirau jong apa pintem jeng ruai na uki i te na ene habya aku banika tu pi lada pintem jeng ruai na uki i kayak i e major b nonton te kumno ba pin bat ya uki kan te ba pinang hi ban bat te kumno kane kadeka kumbang alai kan bening ko mo kane kadeka fret ya kine ki badon kine ki ong ki fret number 1 number 2 number 3 number 4 te mo te kumno ba pin kenya ki ti une ti apa tem gitar em une ti video tham te une udik ti number neng kong ba ar ba lai ba sao kan te menta ladang ikwa ban bat nya uki i te ka kwi ayung i happen ban pendon kamo te menta kwa ban kaya ni pendon kam yukti ban kong arwa balai abang i tem uki i te menta ngam kwa i pi ban pen hikai ngam kwa i pi ban hikai te lada pi tem ya uki i te ban kong pi de ban sim ya ukti ban kong kai ka ban kong do ka fast ka de ban bapin sim yo ti banikong kemud une way ar lai sao tentang ti banikong kemud ti banikong ide ban bat ha ka fret ka banikong hi ndrei ha string ba lai string way ar lai ke bento ne 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 te ti ba ar bat ini ban bat ha ka fret ka ba ar hang ne fret ka ba ar ha usai basang fret ba ar usai basang ta ti ba lai bat ha fret ba ar hi ndre ha usai basang untuk yang kau bani kai biang pisah sen kumno ba pin bat ya u ki i te kakti ka bani kong une u finger bani kong ngire ban bat ha ka fret ka bani kong hi ndre ha usai balai way ar lai ha usai balai way ar lai te usai balai te kakti ba ar bat ngin bat ha fret ka ba ar hi hang ne ha fret ba ar ndre ha usai basang way ar lai sao sang ta si mu ta ti ku balai pat he ban bat ha string uba sao ndre ha fret ba ar ke tu ta u e pat kumno hin bat bu e pat ulong basuk ba ta ha ka fret ka ba ar baru lai klik ti namban kong ba ar nambar lai himbat akaju ka fret kata kade ka fret ka ba ar ne usai nambar ar nambar lai nambar sao okay. Nambar ar nambar lai nambar sao fret ba ar usai nambar ar nambar lai nambar sao udah ue Temen tapat ka sakawi ka pat ka step kuno pat ngintem ya ubi pan ulong kaju hi super kan diat mo ndrei ka stream bat ue hi te ngintem ha fret ka ba sao ya ubi ngin sim fret ba sao way ar lai
sao teng tu hi pet ngin pet kine ngin bat hi kaju wei ar pet ar lai sao uksai ar lai sao nri unep ngin sa chulet na kumne une ra sa jrang tu ane la ngin bat kum turu lo try pila sutu try pila shai mo te pe kumno ba pin bad ubi pe srim dur kumbangi bad ui major ndre offer basau pa untuk ndre unik tipat ngidi ban le kuntu sura sajrong tu tane kumne long kasong ha ada pilek kumne ro kabiang ada pilek kumne ro kabiang kasong ha kajing siau comfort yang pi mo kajing la jong pi Teka biting pat ngalai kaya pimeno kadik menahi way up 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 way Pejum kan ikan uksa kan ikan jing ruai mo, kajing ruai gospel, kajing ruai nak kapalang patuligi, kajing ruai nukon di beneng, kan ikan baong, ngai sini aku surjong meh ring asuban urbat mo. Ngayusnya kasurjong meh.
tem perlu pila yo jengmut hi malu mala wadlang am yo lat ban hikai mo bang long bangan dodon por than bat nga kat por yung kolong ka pakim ha mo re ngang iskem pi la yo hi kijing mentoy kijing kita hi idea jong pi malu mala kumno ba pin tem te ha kana por ko bat ong pi te saya support saya kersian nam ta junga kena bangan la ban hikai mo wadla pedenggi bun kijing kijing jenjan re nakwa ban hikai pat te lada long kabala saya rap lang ban share komen subscribe mo ya ka channel ko jonga te tangkana hi ko ban ong pi ba kamra hire ka kana lada pi ko ban tem upi jung iro ka rau ko ba habang item jing roi na upi jung ui te ka rau ka david A B E A B E A B E A B te kanuk sa kalong kum katu ko bang la hikaya pi mo katu jing roi ko bang la kan ode mentan te kalong kum ju tahi te sa practice saya persiapan tem nama pila saban tem ki jing roi akan tam gitu giba long don interest bah ke gitar mo te ku play shibon. Bye bye, see you next time.